kuma mswa wambe nginya wakana peke yake. Na tuanze na ameta amaniwa make 10 moke bala oi na amanenga okumu yuluwa mabeba mabuku mama umie na kubosia mawau na mizemba yonde na kila wonzu na masitwa ala atumwa 10 nea wambe ni Simoni ulaweta wa Vetelo na Andalea mwana inya, Yakobo mwana wa Sebeti na Yohana mwana inya, Bilivo na Bartolomeo na Thoma na Mathayo ulamumia wakoti, Yakobo mwana wa Alivaio na Thatayo, Simoni ulamu Kanaani na Yutasi Isikalioti ulawa mubunaniye. Tukalinde. Thank you. Anumangai tubothi twetunga mubeano ndo mandisio wandeto yaku tukwesubite munoni kanda musumbe unene naitu idhiandu mako tunakwenda kunene kukuthukuma tunakwenda kunene yoba kuwa wasia wako na tunakwenda kunene yoba tukakuendea sema vinda onde inde amaniwa mako nimedho Ngelekany'o yitu undu wetwelo kuthukuma kana undu twelo kunenga ndaiya tumandishe kwendani kwako tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Andumangai tumekuja karibu tumalizie unuvani weko we mwingi. Twanuva atumia manzama, twanuva atumia akamanzama na itina wa twethi wana unuvani wa makundi maitu CD na asuonde ni manendie kwa ndizizini na kwa nuvanwa angi mele kuambatana kuturi represent to the region na mondo alange meko wachuma witina tunanubie atongoi maito maikundisi ya CD kutoka Christian Husbands Fellowship akamo shirika Widows Program Sunday School Battalion Kandeti Youth Choir na ningona yoba akatutethia no twambie kikundi cha mbii undo ni usuonde andumangai tunanuvanie nikanda Yehova aendeze uya wake chao mbe kazi ya Bwana iendelee mbele. Sasa ningependa kuwalinganisha nyinyi na alama ni wa Yesu Kristo wombanisie kondo wa uya wake nundu mandiko mange ni motonya Yesu niwe wametia maniwa make 10 moke nenda ukonufamu kwako process la Yesu Kristo watumie nikenda anube amaniwa make 10 na bado na beange miongo moja na my standby 12 mekati wasu 72 no yo process tunatumie idhie kumanda atongoi mai kanisa dhito na nenda omwea ni ngai kana Yesu Kristo unamunubie mwinyonde nini si tunatumie valua wa region kana wa area wakakukitu kana wa baraza kuu na tuweka undu tunekie lakini nenda kutangasia umundi we onawilia hata onovetwe ni Yesu Kristo na kivila chuwi kalile ndukatate kwewanzika onavanini Yesu nukunuvite. Praise the Lord. Ni wikite hata nukunuvite na batenzika wa muthukuma nukathimwa otondo wanuvia maniwa make na mbigwe kivila wichenda na utochenda andu maikwenda na mateo kwenda Yesu nuna apolo tele na you are special othukume wea wao wea wangai otondo amaniwa ma Yesu Kristo onde manubiwe mandiko mangi mesia onde ni manengiwe ukumu mwamba basa kwenda bati umwe utathukuma uya wangai na no wangu mutabia mwinyu onde alamu iliosiki badhukanyo kanisa nithi na makundi meke badhukanyo itu nuvanza my development ona nini siasuma praise and worship ni mele kuivanga nikenda wise kwithia kila nzama na kila kikundi kila group ikanisa nilito thina nduma ututethesia kwalanya uya wangai na bata no kwalanya uya wao wangai na thobe andu mele kwasia mubango ni ninywe nundu mwima mubango hata iwe Yehova na yuki thiomo tukibetange munukane wa mwanzia eta wa mwanzia kaneta wata munaka na yuwe chose
Ningutangazia ki ambia mwenzako mubangoni. Tumeclaim hiyo njina ikuwe ni yetu ya kwalanya wea wao wangai. Nemokwewa twesi tutakwesi labda notoma ndondo weto ukayana nukabika buwe na tudhisi muminukili wako indi Yesu nukunuvete uyani wake na manengie ukomo wakweka mondo maingi meke Ngelekany'o na mandiko manga ini motu ya na masitwa mo na otondo na itu tunadhanga iye kumutangasa masitwa menu dukatate kuiwanzika na ningudhangasa uyani waku wonde usisie weanesie uthukumi ula Yehova ukunengete kanisa nithi andokeke mondo la tukuimanisya omonde ndeni wa mondo mwe wita wa Yutasi Isikalioti. Yutasi nani? Isikalioti. Nondo wake nondo Yutasi Isikalioti ni wanubiwe taamaniwa alangi ma Yesu Kristo. Na pamwe na kunubiwa taamaniwa alangi ma Yesu Kristo ona anengwa ukomo pamwe na mo mathukuma malunja maimo na meka mondo angi meke Ngelekany'o. Ini mandiko manga ini motu ya muminukilioni ni wesie kumubonania Yesu Kristo. Na undusu wewia nondo andu manga ndiko isi na ndumbisi nesabyo. Ni batoneka ni tuya nite imwe. Ni batoneka be andu metu enzamani na ni manasi okenzamani na woka andu angi eo. Ni batoneka ni mumiteki musiki mwe. Lakini ula wezi muminukilio witu nongai echao eweka. Na muminukilio witu ninguboya tuikadhelekele baba dhelekele mundu huu wita wa Judas Isikalioti. Tuisukulu mundu la watu bunani ya kwa alimu kana kwa maprefect pamuita Judas. Na wetungelila kaingi Yudasi ni watu waisitwa. Hindi kwa bahati mbaya skulu mama naka na usutu muita Yutasi maimu tupa na wea maimu tuki dia prefect yuyu mwe na Yutasi omwe kalele koni mowewa tuika captain wa nomba wa ndomo kanaka tuika captain wa ikoni kanaka tuika diwa captain wa skulu mundu la muita Yutasi kuma form 1 form 2 form 3 ali wandoni nundu mwili yao muweta na kani batondeka kanesa nondo teka amu bundani mwenana niki kilasini teka au bundani mweola niki teka amu bundani niki mukwika makosokoso takuwa yo na koya siandu meke Ngelekany'o na yu alikwa alimu nongi bedwe muwo tuimwita Yutasi na nondo noko mesia aitubwa ni alimu meba oasu yu mundu la mwitu ya mwita Yutasi yu ni weweza kuka amwikalela oteki stress mama nae mwadela lakini mundu kukanesa ndena vata wokia azivyo Yesu Kristo ayandumanga ini ngumwesuba totatei twithio ndo nakwa nivo munduba wa uya wangai nikenda tuikamine uya ila vitu tama Yutasi nangai natu iwetei nondo ni mundu mao mena Yutasi umundi nitudhanga wa munoni ngai twisuvie undu wambe twisuvie itindo ila tukwatia no mundi ningumuya mwisuvie ila miti mikuu kana minene ndikwa cyane mithuku lakini isuvie muno nayo undu akali nitukona wisuvie ndukakilwe bina ni matomo maku mwene witikilo wito mabinda ombe twithiawa twithukitana na mwe nikenda yuwa kuombe ndukavingise mwetu wasa kana mwanasa na nikuyaki edwa wetele mimeo ya naithi betwa ndini waku ndika betwa nginyela Yesu Kristo yuka lakini ndini wakula kukita nikenda mwetu waiya ndukamwike nai nikenda mwanasa ndukamwike nai utethewe ni beba mutheu ni bobe na itubi thinene kwako. Praise the Lord, hallelujah. Tuna Ngelekany'o imwetu atabiwe ni mwalimu kila cha atumie Yehova atunenga kila mundu kwitu ya mwene free will nondo kindu kiu kitawa free will nicho kitu kikyo kudistinguish na namwila ingi you have the will to choose to love God or the will to choose not to love God na yu tuona kindu kitawa free will nicho kiutuma tumutia Yehova na tuacha nondo litukwenda ndo wambe matangiwe kituma Yehova utabetanga free will niki na mwalimu atusungie kindu kito hatuyati
we kwa Ngelekany'o ukatwewa ilomboti itezi kwenda itezi kukumenana we watho ni kwazia umesema enda uwe umesema aithi kuua ilomboti kauwa enda kabuwe ngwa ilomboti hivi kubua chao ngwa enda ukaime ilomboti hivi kuima ukeza kwekala nomba na ilomboti tha muthemba na niboti ukite yu kwa na umaniula wivo nondo ni mwingi andu mamani kwekala na mundu mukawithayo kwi stress kwekala na mundu me withayo kwi stress andu mabata makwa imamwe ni mathe ilomboti thao thikambianya cia mabata meba no botu ukite lakini ilomboti yu nondo ni programmed kukwia ningwendete inekulyo kweli uendo usu ni wawo yani no ndo tuika programming kwa computer na hii ilomboti thewa kana na program yayo ikakwia I love you kila kwaja lunch time na witho uendo no kuyania kweli nondo uendo wawo ni ulawa nengwa ni mundu akumena lakini etu yako lya kukumena na kwa ningwendete wendo wawo ni mundu la alia kukumisia lakini ni weti kila kukumisia na ikuwa ningwendete chicho kitumindi andu manga ingumwia ndini ya our struggle with sin tutweka kweli nitweka nesa thila twe struggle na twekwata tutikeke endwa maito nai na usu ni wendo wawo kula kuikwata ikana ndukeke nai tani ngubodha tutikatutie Yutasi wala waamini kilie nai amu waithia Yesu Kristo na kondo wau amaniwa ma Yesu mekata manaika na teka yoba wai in control uwa witikilo wele kwithwa wathe ni lebyo endinga ino na ni utangazia we ona we so vitu ka Yutasi ni kutangazia we wange bado kekata ukaendea. Praise the Lord. Please tell your neighbor ona ukedwa Yutasi we are no kuendea. Ndugu tabie ona ukedwa Yutasi we are no kuendea. Ano ni nizipe zikazingine teziki kamba ambia mwenzako hata ukawa Yutasi job itaendelea.